الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله
إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayakromoh Palembang. Hari ini Kamis tanggal 13 Jumadil Akhir 1447 Hijriah yang bersama dengan tanggal 4 Desember 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Rahman Hanif Esos dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Agus Haji Muhammad Nurdin Mansur dengan pembahasan kitab Aqidatul Awam. Untuk ketertiban kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah diharapkan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayakromoh Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan solat asar berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام دمها وجعلنا من صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله وصلى كما بارك وعلى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا، اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك عود السلام. حينا ربنا بالسلام، دخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله، 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 سبحان الله العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا. الحمد لله، 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 الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل يوم بنعمة. الله أكبر، 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 الله أكبر،
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين ngantuk saya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan mun'amin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد عدد العلم والرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وبسط علينا رزقا كثيرا من كل جهة من خزائن رزقك بغير منة مخلوق بفضلك وكرامك وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما بالدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا من الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فاعطنا رسولنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قسمته لنا ورضنا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Jadi bukan ngisi camat. Alhamdulillah, tak balik lagi kita. Alhamdulillah. Masih baca balik. Ini siapa ibu-ibu tak boleh balik lagi.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niyatul futuh wal munuh wa rusuh wa salahil badani wa ruh wa taubatan nasuh wa ila hadratir rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa zuriyati wa ahli baiti wa ila arwah al-anbiya wal mursalin wal malaikatillahil muqarrabin al-qurubiyin wal ulama'il amilin والأولياء والشهداء والصالحين ووالدينا ووالد الحاضرين ومشايخنا ومعلمينا وتلاميذنا وأنباتنا وأنبات المسلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح المؤسس هذا المسجد أقوم سلطان محمود بدرودين وأواني ببنائه ومعلمي به ومضافته وجماعته خصوصا إلى روح سلطان محمود بدرودين الأول والثاني وزريتهما وإلى حضرة سيدي العلامة الشيخ أحمد المرزوقي والديه ومشايخه وتلاميذه وزوجاته وأولاد أحبائه وإلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح جماعة مجلس تعليم النور وإلى أرواح والي songo وإلى روح yang binti Hamim ya Mas Mahmud Masjid وإلى أرواح سادتنا صوفيا وجميع لا إله من مشارق الأرض إلى مغاربها برها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين الدنيا والآخرة شيء لله لهم بسر الفاتحة نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله صل وسلم على وحبيبي وقلبي وجسدي وروحي لرسول الله محمد بن الله آمين وعلى آله وصحبه أجمعين الله وسلم على وحبيبي من قلبي وجسدي وروحي لرسول الله محمد عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب ثم صل وسلم سيدي وطبيب وجسدي وروحي رسول الله محمد بن عبد الله وعلى وصحبه والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala alaih. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lahu fi ardihi was sama'i. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'i. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi. Salatan wa salaman daimaini ila yaumi liqa'ih. Allahumma salli ala nuril anwar wa asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa malana Muhammadin al-Muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa idzali amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah salat asar Masjid Agung yang berbahagia,
Qul alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini kita kembali dapat hadir, berkumpul, saling bertatap muka, dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Rasulul A'zam Nabil Akram Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Azimina wa Qurrata Ayunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Qawnain wa Asyafus Sagalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hijratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidul Waladi Adnan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya, dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin hadirat sekalian, kita akan melanjutkan membaca kitab Aqidatul Awam yang disusun oleh Al-Allamah Al-Haribillah Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah, nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi wa asrarihi wa nazaratihi wa karamati fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Qala rahimahullah, atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Bait yang ke-34. Atamma qabla al-wahyi arba'ina, sebelum turun wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna berumur 40 tahun. Wa umruhu qad jawaza sittina, dan usia beliau 60 tahun lebih. Jadi ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 63 tahun. Tapi kebanyakan kita umat Islam mengatakan umur Nabi 63 tahun. Nanti kita jelaskan. Nah, jadi jemaah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama kali, dan sekaligus pada malam itu pengangkatan beliau menjadi seorang nabi, itu genap usia beliau berumur 40 tahun. Kenapa nak 40 tahunian? Karena umur 40 itu seseorang itu lagi matangnya berpikir. Jadi kita sebagai manusia kalau sudah berumur 40 itu insya-Allah lebih banyak berpikir kita lebih banyak saya berpikir dulu sebelum kita bertindak. Berpikir dulu sebelum kita ngomong. Jadi orang umur 40 sangat berhati-hati. Dikatakan apabila seseorang telah mencapai umur 40 tahun tapi kesalahannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka orang tersebut wajahnya akan diusap oleh syaitan sambil berkata, syaitan ini tadi, demi bapakku iblis, wajah yang kuusap ini tidak akan jaya lagi selama-lamanya. Itu 40 tahun. Jadi kalau umur 40 tahun nak baik-baiklah. Kalau tidak sudah bejo lah. Nah, lalu umur Nabi 60 tahun. Itu hitungan Masehi. Hijriahnya 63 tahun. Umur 60 tahun itu Bapak Ibu batasan uzur. Batasan uzur 60 tahun. Kalau seseorang telah lebih umurnya 60 tahun, itu tak katik lagi uzur bagi dia. Tak katik lagi alasan. Jadi kalau di bawah 60 masih belum istiqomah solat berjamaahnya, masih jagang-jagang hadir majlis taklimnya, masih kurang zikirnya, salawatnya, ada rezeki tapi masih getah bahasanya hebat, itu kalau di bawah 60 tahun masih diterima uzurnya, alasannya. Tapi kalau sudah lewat 60 tak diterima lagi, ini uzurnya, alasannya. Jadi ulama 60, Pak Iman lebih 60. Lebih aja lah, katik lagi uzur gitu. Dah katik uzur lagi, dah katik alasan lagi. Kalau di bawah 60 masih diterima uzur. Di
Ibarat ngapa tak datang? Hujan. Apa tak datang? Hujan. Dia terima tak alasan? Hujan. Ngapa tak datang? Motor kempes bannya belum dikumpul. Dia terima tak uzurnya? Ngapa tak datang? Sakit dah, mengas. Diterima tak uzurnya? Diterima. Tapi kalau cuaca bagus, motor tak masalah, badan sehat, dan ada kesempatan, ada waktu, tapi masih tak galak datang. Alasannya, ngapa tak datang? Ada gawe. Yang ngomong ada gawe itu bukan alasan itu. Aku paling tak lemak nian kalau jemaah ditanya, ngapa tak datang? Ada gawe Ustaz. Lain main kita nak kata gawe apa sini? Jawab ada tamu pergi kan, kondangan. Kalau ada gawe itu pecah ada lokak dah ngajak lagi itu. Ada gawe. Ada sekalian. Jadi Nabi SAW menerima wahyu yang pertama kali ketika beliau berumur 40 tahun dan beliau meninggal dalam usia 60 tahun lebih. Nabi Muhammad SAW dilahirkan ibunya Sayyidatuna Aminatul Zuhriyah radhiyallahu anha di kota Mekah Al-Mukarramah dalam keadaan yatim. Karena ayahnya yang bernama Sayyidina Abdullah wafat dikala beliau berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya. Jadi Nabi dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah. Pada waktu itu Nabi sudah dalam keadaan yatim. Jadi Nabi itu tak tahu, abahnya tak tahu. Jadi bayangkan. Nabi lahir tak kata abah. Aku pernah ngisi acara tasmiyah. Jadi budak ini langsung digendong oleh kakek. Habis tasmiyah itu, habis marhaban, sebelum peresmian nama, kakek itu ngomong, Ustaz, cucungku ini satunya seperti Rasulullah. Rasulullah. Kan bersau juga kan? Seperti Rasulullah Ustaz. Jadi apa dia maksud seperti Rasulullah? Ayat aja kan? Macam mana itu? Rasulullah kan lahir, bapaknya sudah meninggal. Nah cucu aku tu sekarang ini saatnya itulah. Jadi abang sudah meninggal anak aku. Jadi waktu dia masih dalam perut ibunya, anak aku, abangnya ni meninggal. Jadi maksud seperti Rasulullah bukannya hal-hal yang lain, keadaan lahirnya itu. Nangis kakek, yai ni. Waktu kitanya yo kesian tapi aku jawab, insyaAllah dia akan mendapatkan kemuliaan. Allah tak pernah zalim kepada hambanya. Jadi kita urus, kita didik. Nah ini insyaAllah tumbuh jaga dia akan jadi orang yang hebat, jadi orang yang mulia, dan insyaAllah dapat mengharumkan nama keluarganya dunia dan akhirat. Amin. Jadi ketika Rasulullah lahir sudah dalam keadaan yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah telah meninggal dikala beliau masih dalam kandungan ibunya berumur 3 bulan. Kemudian beliau disusukan dan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah sampai beliau berumur, itu ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun. Tapi sebelum diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, terlebih dahulu Nabi itu disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah selama 3 hari. Setelah itu baru diambil oleh Halimatus Sa'diyah, asuhnya, dididiknya, dijaga, disayanginya Nabi Muhammad SAW sampai beliau berumur 4 tahun atau 5 tahun. Itu kan ada peristiwa pembelahan dada itu.
Jadi Nabi SAW pertama kali dibelah dadanya pada waktu umur beliau 4 tahun itu atau 5 tahun. Jadi setelah kejadian Nabi itu dibelah dadanya, dan ini diketahui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah merasa takut, khawatir terhadap keselamatan Rasulullah SAW. Makanya Nabi Muhammad pada waktu itu dibalikkan lagi ke ibunya Siti Aminah. Hadirin, lalu sejak itu Rasulullah diasuh oleh ibunya yang bernama Siti Aminah Az-Zuhriyah. Ketika Rasulullah berumur 6 tahun, ibunya ngajak Nabi untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Tengah perjalanan ibunya sakit dan meninggal. Jadi ibu Nabi Siti Aminah Az-Zuhriyah meninggal pada waktu Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun dan ibunya dimakamkan di Abwa, dekat kota Madinah. Jadi umur 6 tahun Nabi SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Jadi dalam perjalanan menziarahi makam bapaknya Abdullah ini itu disertai juga oleh budak yang bernama Ummu Aiman, budak perempuan. Jadi yang menyertai perjalanan namanya Ummu Aiman. Nah, hadirin sekalian, setelah ibunya wafat, lalu dikuburkan di Abwa ini. Pada saat orang sudah balik, kalau Rasulullah SAW pada waktu umur 6 tahun dia masih tegak di dekat makam ibunya itu. Maka kata Ummu Aiman, wahai Muhammad, ayo kita balik. Wahai Muhammad, ayo kita balik. Nabi menjawab, balik ke mana wahai Ummu Aiman? Balik ke mana? Aku tak kata siapa-siapa lagi sekarang. Ayahku sudah meninggal di sini. Kemudian ibu aku juga meninggal. Aku tak kata siapa-siapa lagi. Kata Ummu Aiman, balik ke tempat kakekmu Abdul Muttalib. Jadi oleh Ummu Aiman, Nabi Muhammad SAW diantarkan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Elok Yai. Ketika beliau waktu itu berumur 6 tahun. Nah, Abdul Muttalib, hadirin, saat itu beliau menjadi pemimpin suku Quraisy. Jadi ada cerita kan, sebagai pemimpin ketua itu kan ada kursi khusus pimpinan. Suatu hari Nabi SAW duduk di kursi pimpinan ini. Lalu orang-orang melihat Nabi duduk di kursi pimpinan ini, kursi ketua suku kasih. Ya, ada yang tak setuju. Muhammad turun, Muhammad turun. Tak boleh. Ini kursi yang terhormat diduduk oleh ketua. Nabi diam baik. Ketika masyarakat suku Quraisy marah, lalu datang Abdul Muttalib. Ada apa ini? Ini katanya Muhammad, cucu antumnya duduk di kursi ini. Kata Abdul Muttalib, tidak ada masalah, biarlah. Nanti cucu akan bakal duduk di kursi kehormatan yang lebih mulia dari segala kursi yang ada di dunia ini. Biarlah. Jadi kalau cuma sekedar duduk di kursi ketua suku saja, kita kata apa-apanya. Kakek cucu akan bakal duduk di kursi yang paling mulia. Kata Rasulullah. Nah, setelah 2 tahun beliau diasuh oleh Abdul Muttalib. Pada saat itu beliau berumur 8 tahun. Abdul Muttalib pun meninggal. Sudah dikubur. Selesai pemakaman ini, satu persatu orang balik.
Hanya tinggallah Rasulullah SAW dewek di situ. Disertai dengan Ummu Aiman. Kata Ummu Aiman, ya Muhammad, ayo balik. Balik ke mana ya Ummu Aiman? Ibu aku lah meninggal, bapa aku lah meninggal, sekarang kakek aku lah meninggal pula. Kau baliklah ke rumah pamanmu Abu Talib bin Abdul Muttalib. Rupanya Abu Talib ni sudah dapat wasiat dari Abdul Muttalib, bapaknya, nanti yang akan meneruskan mengasuh Muhammad ini adalah Abu Talib. Itu kan banyak mamang-mamang Nabi ni banyak. Di situ kan ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Talib, bahkan ada Abu Lahab. Bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab yang paman tu Abu Lahab. Tapi Abdul Muttalib lebih percaya kepada Abu Talib, padahal Abu Talib saat itu keadaan dia sara, susah juga, anaknya banyak. Akhirnya diserahkanlah Rasulullah kepada Abu Talib. Nah, jadi waktu makan, Masya Allah, itu Rasulullah. Kan Rasul melok paman, melok mamang, Rasul melok mamang. Jadi waktu makan, Nabi tahu diri. Jadi makan tu kan pakai halago, kalau kita ni halago, Jadi sidangan, makan kau. Jadi anak-anak Abu Talib ini makan kau. Rasulullah SAW pada waktu itu ketika masih kecil, beliau tidak melok makan, tidak berebut. Beliau nyengok dari jauh. Misan-misan itu makan kan. Setelah selesai misan-misan itu makan, lagi kalau kan. Nah, di pinggir halago tadi hidangan kan banyak nasi belamburan, oleh Nabi dimasukkan ke dalam lagi. Baru dimakan. Itu terus. Sehingga suatu hari ketika Abu Talib ni balik, dia tengok anak-anaknya makan kan. Nah katanya, kemana Muhammad? Kemana Muhammad? Intip mana Muhammad? Tahu Nabi kita duduk. Kenapa Muhammad tak melok makan? Perhatikan oleh Abu Talib. Hadirin, setelah selesai anak-anaknya makan, Rasulullah marah. Jadi yang kelecehan yang di luar itu dimasuk lagi ke dalam, baru dimakan Nabi. Menangis Abu Talib melihat. Akhirnya dia datang dikumpul anak-anaknya. Apa kata Abu Talib? Mulai sekarang ini yang makan duluan Muhammad. Sebelum Muhammad selesai makan, kamu ini tidak boleh makan. Jangan paman, biarlah anak-anak paman makan. Setelah itu bawa aku. Tidak, kata Abu Talib, ini keputusan, ini aturan aku. Jadi sebelum Muhammad makan, yang lain tidak boleh makan. Jadi sangat dekat Rasulullah dengan Abu Talib ini. Kemana Abu Talib, Nabi melok. Kemana Abu Talib, Nabi melok. Nah, sehingga suatu hari Abu Talib nak pergi ke negeri Syam, nak bawa dagangan. Rasul nak ikut. Jadi Abu Talib singit-singitan nak pergi, Nabi sudah siap. Ada diontonya tu. Muhammad, dah salah melok Muhammad. Tidak pernah aku nak melok. Pokoknya Abu Talib ke mana? Rasulullah nuntut terus. Akhirnya Abu Talib diskusi dengan bininya. Cak mana katanya aku ini? Muhammad nak melok terus. Dia ni kesian kalau Nabi ni melok kan dalam perjalanan naik onto, bukan naik pesawat. Tengah jalan panas, mungkin hujan, debu, angin, saro. Maka Nabi mengatakan as-safar nisful azab. Perjalanan itu separuh azab. Maka dalam syariat kita dalam keadaan musafir itu boleh menjamak solat, bahkan boleh mengkosor solat. Karena perjalanan itu adalah as-safar nisful azab, separuh azab. Kata bininya, gampang baik katanya. Kau tengah malam baik. Tengah malam, waktu Muhammad tidur, kamu bangun berangkat. Fikir, benar juga. Jadi tengah malam, bangun Abu Talib. Tengok Nabi tidur kan. Lambat Abu Talib. Betul. Begitu naik onto, Nabi itu bangun. Begitu Abu Talib berjalan, dia kejar. Paman, ibu aku sudah meninggal, paman. Bapa aku sudah meninggal, melok kakek aku meninggal. Sekarang aku melok paman. Sekarang paman nak pergi pula meninggalkan aku. Sama siapa lagi aku paman sekarang?
Sedih juga itu dengan ucapan Nabi itu. Kata Abu Talib, Muhammad, paman dah galak ngajak inti itu. Ini perjalanan kita ni solid ininya. Dah aku nak melok paman ni. Aku dah kata siapa-siapa lagi sekarang paman ni. Sudah diajak. Rupanya dalam sejarah perjalanan ini Bukhairah, pendeta ahli kitab itu di dalam kitabnya itu dapat keterangan nanti akan datang Nabi akhirul zaman serta dengan pamannya. Jadi Bukhairah ini melihat tanda-tanda malam itu, itulah saat yang ditunggu. Kan tanda-tanda itu Nabi kalau berjalan pakai awan. Kemudian Nabi melok pamannya. Kemudian tanda lagi Nabi tidak galak nunduk dengan siapapun. Tak galak nundukkan kepala. Kemudian Nabi tak galak bersumpah selain menyebut nama Allah. Dan di antara pundak Nabi ini ada namanya Khatamun Nubuwah. Baina katifai alama khatami rusulil kiram. Ada semacam benjolan sebesar teluk burung, warnanya putih, baunya harum. Ini tanda Rasulullah. Dijenguk oleh Bukhairah, pecah ada tanda-tanda ini. Kan siangnya berjalan awan. Kata jolah ini tanda-tanda. Maka ketika rombongan Abu Talib tadi sampai di depan rumahnya Bukhairah, stopkan. Jadi dijamu. Siapa pimpinnya? Abu Talib. Itu Abu Talib, apakah kau datang sendirian di sini? Tidak ada ngajak ni. Aku ajak ponakan aku je. Nah, jadi pertama awan berjalan itu yang lagu apa itu? Ya barqa syami ijli zalami balik salami la Muhammad, kan awan tu. Isul ghamama tuzilu Ahmad. Jadi awan tu menaungi Nabi, perjalanan Nabi. Yang kedua, Nabi itu bersama pamannya. Maka ditanya paman Abu Talib, apa tak ada yang lain? Adanya, ada ponakan aku. Nah, benar. Siapa ajak sini? Ajak masuk. Maka dia ajak Nabi. Hadirin, sengaja Abu Hurairah itu dia kusen depan pintu itu agak endep. Sekiranya orang masuk itu termasuk Nabi bahkan nunduk. Jadi kalau Nabi itu cak ini tingginya, palang tu ini. Jadi kalau Nabi itu pasti nunduk gini kan. Nabi nunduk. Bukhairah di depan. Dia kepengen Nabi itu nunduk. Tapi ternyata begitu lewat palang itu lewat baik. Ini qadarullah. Jadi dia tak menundukkan kepalanya di depan Bukhairah. 3. Yang keempat, dia tak galak bersumpah kecuali menyebut nama Allah. Jadi ditanya, siapa nama? Muhammad bin Abdullah. Benar? Disuruh bersumpah. Kalau kita kan wallahi demi Allah, wa syamsi demi matahari, la wallahi ismi Muhammad bin Abdullah. 4. Yang kelima, disuruh buka baju. Itu buka adonian khatamun nubuwah. Langsung Abu Khair itu ngomong sama Abu Talib, ya Tuan Abu Talib, sekarang kau baliklah. Ada ajak ponakan Muhammad, ngomong balik lagi kau ke Mekah. Jangan kau teruskan perjalananmu ke Syam. Cepat balik. Kenapa? Cepatlah balik. Suruh balik lagi ke Mekah. Jadi perjalanan pertama ke negeri Syam itu Rasulullah tak jadi. Balik. Begitu rombongan ni balik, tahu-tahu datang rombongan orang Yahudi. Senjata lengkap. Wahai Tuan Pendeta Bukhairah, sudah jalan sudah lewat itu rombong Nabi akhir zaman. Belum Tapi menurut keterangan di kitab kita nak dibunuhnya Nabi Muhammad oleh orang Yahudi. Tidak, kata Bukhairah, belum datang. Tapi menurut keterangan kitab ini datang tidak ya. Selamat Nabi Muhammad SAW. Selamatkan oleh Bukhairah. Selanjutnya
Nabi setelah remaja atau dewasa bawa berdagangan lagi negeri Syam, bawa barang dagangan Siti Khadijah. Setelah Nabi berumur 40 tahun, beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan Nabi berdakwah terus. Dan ketika beliau berumur 53 tahun, Rasulullah SAW hijrah ke kota Al-Madinatul Munawwarah. Lalu setelah Nabi berumur 60 tahun menurut hitungan Masehi atau 63 tahun menurut hitungan Hijriah, Rasulullah SAW wafat. Mungkin singkat cerita mengenai kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita akan menyampaikan tentang anak-anak Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal muhtalif asyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah wa min buldan muslimin na'ama innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.